Good evening, everyone. Good evening. Arubi ek bar de. Good evening. Okay. On behalf of Union Baptist Church Kohima, I bring warm greetings and also wish you a very advanced Merry Christmas. Aji rati Amikan Union Baptist Church Kohima nambra jiman manu itu jaga de ahi kina ase jiman manu ami laga awaz suni ase jiman manu seat de buya ase yete bahar de uthi ase sob ke amikan church nambra aru Jesus nambra salam itu janai di ase aru amikan khushi janai di ase ami ekta time digna jiman manu bahar de khara kuri ase apuni khan ke ahi kina yate ami khan chair apuni khan niminde ready kuri rakha jaga de bohi dibi kuina apuni khan ke mati ase de ami khan etia olop 1-2 minute de ami khan la concert du shuru hobo holibi konoba manu du bahar de ekdom uthi kina side de uthi kina thanda bra uthi thaka dikhi ase itu bra apuni han sob ke mati ase yate ami khan age de holibi piche phale holibi plastic chairs khan ready ase itu bra apni khan khali uthi na thake kina age ae kina seat khan debi bohi debi koi kina mati ase de itu bra bahar de thakya manu khan side de thake khan sob bi ahi kina ami khan seat de aram bra bohi bi koi kina mati ase apuni khan yate age de center de aina bohi gila ami khan la music sound bi aro clear hobo itu bra apni han ke mati ase ahi kina seat khan de bohi debi konman manu ahi ase thank you aru side de thakya khan bi aru mati ase ahi kina seat de bohi debi koi kina ja sal 2021 de December 18-19 Saturday Sunday itu jaga de hai in the same spot ami khan church khan Christmas cantata concert thakise 2 rati nimide aru itu salbi ami khan aji itu Christmas cantata do aru thakibole ase aru itu sal laga ami khan cantata Christmas concert laga theme do hoile do behold a savior ami khan yate likhi kina rakhya behold a savior itu ami khan laga concert laga theme ase aru itu salbi ami khan laga church laga Union Baptist Church Kohima laga choir sanctuary choir Canberra itu concert du present kuribo itu janai di ase ami prathana korigina sur kuribo itu agere apni anke good news konbar bi janai dibo de itu good news ekta do hoile do itu concert du free ase itu concert du sob manu nimide open ase de itu good news ekta ase aro alag ekta good news du hoile do ami khan free coffee bi thakibo itu concert du shuru hoile alo piche de itu pura age de koani jna bahar thaka manu khan sob aigena seat de bohi dibi ine hoila ami khan free coffee bi apni khan ke serve koi dibo itu bi janai di ase aru koani jna eku ticket system nai eku offering nai itu sob nimide open ase itu janai di ase aru ami khan itia moha laga itu cantata du shuru kori lobo ami ekta prathana koribo aru ami khan shuru kori lobo let me say a word of prayer as we begin. Gracious God, our loving Heavenly Father, we thank you for the gift of this day. We thank you for this time. We want to thank you for this opportunity for us to gather here this evening to witness and to enjoy and celebrate your presence through this Christmas cantata. We thank you for bringing each one of us here. We know that we are not here by mistake, but we are here by divine appointment and purpose. And so, all those of us who are here in this area this evening, I pray that you would speak to our hearts, you would inspire us, you would encourage us, you would challenge us as we witness and listen to this musical concert, our Christmas cantata entitled Behold a Savior. We pray that you would be in control of everything as we begin this concert. We pray for the participants. We pray
for our choir members. We pray for the musicians. We pray for our pastor who will be sharing your word and bringing the message in a while. And also we pray for everyone who is present here this evening. May everything we do bring glory to your name alone. And those of us who will sit and listen to the music and listen to the message, I pray that we would be able to, Lord, receive what you have for us this evening as our theme goes, behold the Savior, that we would behold you as Savior. We would behold you as Savior, and we would also understand and receive you as our Lord and Savior. I pray that you would open doors of opportunity for us this evening to also experience you in a new way, to receive you into our hearts, and to be able to prepare ourselves to celebrate this Christmas season in its true spirit. And so, Lord, we thank you for this time. As we begin this concert, we pray that you would be with us and that you would speak to us afresh. With thanksgiving, committing this time to you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Shall we all put our hands together and welcome the Union Baptist Church Sanctuary Choir on stage. Behold, a Savior is a portrait of a promise and a portrait of the fulfillment of that promise. Today we have an opportunity to enter Christmas story in a unique way. We will see the promises from the scriptures fulfilled in the first-hand stories of those who lived them. Each of these stories and songs will take you on a journey from the longing of Zechariah, the joy and acceptance of Mary, and the courage of Joseph, to the accounts of the shepherds and wise men. The world has waited for so long, and now the fullness of time has arrived. Jesus was the Word made flesh. He came and he dwelt amongst us. Come, witness the irresistible love of the Father for his people. Joy to the world, the Lord is come. To the world, the Lord is come. Let earth receive.
this God of Israel, the God of our fathers. Just this, that Yahweh will do what Yahweh will do. Now, answer this. When have we needed Messiah more than now? And what shall we say of this old man, this priest of the division of Abijah? This, that in the winters of my years, I hold the promise of God. Listen, I'll tell you how it happened. The day before Sabbath, I traveled to Jerusalem to assume my duties. It is as I have always done before. The lots were cast, and the honor to offer incense in the holy place fell to me. Never had I been selected, and I know never would such an honor happen to me again. You see, I am an old man. My wife, Elizabeth, is an old woman. We have no son, no child to care for us. But Yahweh, oh, blessed be his good name, offered this kindness to me, that I, Zechariah, would have the honor to serve him in his temple. That morning, I washed, I dressed, I entered the chamber, the bowl of incense in my hand. I could hear the chants of the Levites. I scattered the incense over the coals. Tears on my face, I cried out, "Hear the prayers of your people, Lord." Then, suddenly from the smoke, a voice, "Zechariah, do not be afraid. Yahweh has heard your prayers." I was shocked. Heard my prayer? "Your wife Elizabeth will bear you a son." I could not believe. But how? Elizabeth is too old. I am too old. To my eternal shame, I could not believe. How I wish I would have honored God by believing. The angel said, "I was sent to bring you this good news. I stand in the presence of God. Now, because you doubted, you shall be deaf, you shall be mute, until the day these things come to pass." Yes, and it was as he said. I left the Holy of Holies. I could not hear, I could not speak until the day of his birth. My son, when my son, that blessed boy, John, the promise of God was born. Rejoice, rejoice, rejoice.
The Spirit of the Most High will overshadow me? I don't understand. Am I supposed to? God's Son. I am to bear God's Son. Oh, blessed am I. Of all the women of the world, He chose me. Me. Generations have longed for this promise, and I am the one to carry it. Oh, truly, truly, nothing shall be impossible with God. I can see now how God is remembering to be merciful to the lowly, the outcast, and all history hinges on this alone. Yahweh has chosen to make a home among us, His people. He proves that He loves the forgotten. He rescues the helpless, like this baby will be helpless, one of us. How can I bring God's Son into the world? Strange how joy mixes so easily with fear. What will tomorrow hold? I don't know, but I say yes. Yes. May the mighty hand of God do all that He wills, for in God alone my soul waits. May it be to me as He has said. In my heart, a hopeful song, the angel sang to me. The Savior of the world will come and set
Jehovah increases. My name, it means Jehovah increases. And it's never been more true. He has added blessings upon blessings. And I've chosen to walk this path of obedience, though it may mean my own disgrace. Still, I didn't think my betrothal to Mary would bring disgrace. Nazareth is a small village. It didn't take long for word to spread. I understood the looks, the judgment, the disappointment, but I could not abandon Mary to them. Even in those first moments when I became aware that something was amiss, I knew it couldn't be Mary. Whatever else happened, she didn't deserve that punishment. Maybe I couldn't ignore the hurt, but I would not put her through that public humiliation. This was the only thing I didn't know. That was before the dream. Before the angel spoke his name, Jesus. Before my world turned upside down. And now I see the task, the blessing. Mary needs me. This baby needs me. I will be his shelter. I give my word. I see his tiny form. I feel his gentle breath. This child that's been born is mine to hold, and yet he's just borrowed for a while. Though his feet are mine to guide, I'll keep him safe and warm. But my hands, they're open wide. So I promise I will stay, hold his hand, watch him grow each day. Every morning when he wakes, I will give him my heart and let him know he is your son. He's the
gentle Where should I start? Stars falling from the sky? No. Lightning? No. Not stars, not lightning. The truth is, we didn't know. We were scared. All of us, we were scared as we'd ever been. And I don't scare easily, I tell you. Lions, I know. I can defend, I can protect my precious, precious lamb from lions and all other animals. But this is nothing like I'd ever seen in my life. Who would believe me? Who would believe us? An angel appearing in the sky. It's not believable, but 1,000 of them, 10,000. Who would believe me again? Even I myself wouldn't believe that. Except that I saw it, I witnessed it with my own very eyes. And as unbelievable as this sounds, most unbelievable was the message. Peace to man, peace to man. His favor rests on us shepherds. We don't have anyone's favor, and that means we are unwelcome anywhere we go. It's always been that way. It's always been. But that doesn't mean that we don't know the scripture. We know, yes we do. We know about Messiah and about all his wonderful promises. And we have waited for Messiah as much as any priest, and maybe even more so. But a stable, a manger, a Messiah cannot be born in an animal's feeding trough. Maybe we misunderstood. All we knew was that we had to find out. Then the angel said, "Go!" And then we went. There, upon reaching, we found this baby, this cute little baby, this Messiah, wrapped in strips of cloth and lying in a manger.
Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him." Hello, good evening, everybody. ठंडा लग गया है ना नहीं? हमें बेसी ठंडा लग गया है. Can we just turn around to the person sitting next to us, to you, and wish that person a Merry Christmas? Yeah, choir kan bhi guri ase, abunan bhi guri bhi. Tu sode ko na se Merry Christmas wish guri bhi. Amni khan this evening yade ahigine ekel logode enega time spend kuriya do bishi kuchi ase. Aro Jisu Christ laga naam bara sob ke salam jonai di ase. Ami han sob idu season rukhe, winter season do, thanda season do, aro Christmas season idu bi sob manu rukhe. Idu time ahile notun kapra kinibo, kha loa bi bhal jinis khan khai, khushi
호보님이데 আমি 한 কি কুড়িয়ে 이도 한나 타길래도 একদম ঠান্ডা হবো না লাইটস খান ক্রিসমাস ট্রি খান আমি খান ঘর ডেকোরেট করিয়া খান এনেকা রাস্তাতে বিরাই কিনে মানুষকে লগ পা দোকান দে যা কি কুড়িয়া 이도 한나 타길래도 বেশি ঠান্ডা হবো তো আরবি ঠান্ডা সিজন도 ঠান্ডা আছে হলেবি ক্রিসমাস টাইম도 আরবি ঠান্ডা হবো আমি 한 কি কুড়িয়ে 이도 한 সব বেশি ভাল 이도 한 কুড়িব লাগে হলেবি ক্রিসমাস টাইমতে ইটো খান নাই কইলে কিনেকা হব ভাবি চাইছেনে নাই if Christmas is without all these decorations Christmas cantatas good food new clothes meeting friends exchanging gifts whatever ইটো খান নাই কইলে ক্রিসমাসটো কিনেকা হব কোনোবা লাগা ক্রিসমাসটো এনেকা আছে তো না আৰু ক্রিসমাস লাগা মিনিংটো ইটো খানি আছে কোৱা খান নহলে এনেকা ভাবিয়া খান নিমিদেটো ইটো খান নাথাকিলেতো খতম ক্রিসমাসটো মতলবই নাই এনেকা হৈ যাব না এতিয়া কোনোবা জাগাতেতো আৰু বি লকডাউন হোৱা আছে না আমি গান সব ইটো খবৰ শুনি আছে ইয়াতে পুঞ্চিবনে নাই ঠিকানা নাই না পুঞ্চিলে ভাল হইলে বি 1 মহিনা 2 মহিনা 3 মহিনা পিছতে কিনেকা হব আমি খান কবলে না পারে না কোনোবা জায়গাতে দু এনেকা ওলাবলে না পারিয়া সময় আৰু আহি যাইছে তো এই দোকান লাগা ক্রিসমাস তো কিনেকা থাকিব আমি খান একটা ভাবনা কৰিবলে মন আজি ইটো সময় দে কিবা একটা ভাবনা কৰিবলে মনটো ইটো ক্রিসমাস লাগা মতলবটো কি আছে ইটো মতলবটো কি আছে আজি পৃথিৱী চাইলে কোহিমাতে হ'ব পাৰে নাগালেণ্ডে হ'ব পাৰে আসামতে হ'ব পাৰে দুসৰা ষ্টেট ইণ্ডিয়াতে হ'ব পাৰে দুসৰা জাগাতে না ইউকেতে হ'ব পাৰে ইউএছতে হ'ব পাৰে পৃথিৱী সবতে শান্তি নাই না আৰাম নাই ভয় লাগিয়া লড়াই কৰিয়া দুখ সুখ বিমাৰ হ'ব পাৰে ধুন কান্দো একদম ধুন যা আছে আৰু গৰীব মানুহটো একদম দুখ তে যা এনেকা পৃথিৱী সবতে আমি খান ইটো দেখি আছে ইটো দুখ সুখটো কিলে ইটো লাইফ ইটো জীৱনটো কিলে দুখ লগা জীৱনী হৈ যাইছে কোনবি দুখ নাই ইটো লাইফতে দুখ নাপায় এনেকা কোনবি নাই হ'বলা সব থাকিয়া মানুহ সব থাকিয়া নিচিনা মানুহ হলেবি লাইফতেতো দুখ থাকে মন শান্তি নাথাকে ভয় লাগি থাকে সদায় ভয় লাগি থাকে কোনোবি দুখ সুখ নাপা মানুহ নাই ইটো কিলে ইটো জীৱনটো পৃথিৱীটো কিলে দুখ সুখে তাই লাগা দাগিটো ইতি হৈ যাইছে আমি খান ঈশ্বৰ লগা কথা দে পাদো তাই পৃথিৱী বনাই দিয়া টাইমতে সবসে আগে দে ঈশ্বৰে সব বনাইছে না সংসাৰতে কি আছে ঈশ্বৰে সব বনাইছে তাই বনাই টাইমতে তাই লগা কাম বনাই দিয়া খান দেখি কিনে তাইহে কৈছে বেছি ভাল ঈশ্বৰ লগা কথা দে পাদো 7 দিন দে তাই পুৰা বনাই দিছে 6 দিন দে পুৰা বনাই দিছে আৰু 7 দিন দে তাই আৰাম লৈছে কৈছে ছুটি লৈছে কৈছে 6 দিন দে তাই মানুহ বনাই কিনে তাই লগা কাম ইটো চাই কিনে একদম খুশি একদম ভাল এনেকা তাই নিজৰ লগা কাম মানুহ বনাই দি কিনে আৰু মানুহ বনাওঁতে তাই একদম উৰ্জা তাৰ লগা কাম দুসৰা খান সব পৰা सबसे ऊर्जा सबसे बाल किले माने मानु अपनी मोय निस्ना आदम के बना दो तार निस्ना बनाई दिशे भावना भी ईश्वर के बुझिबो पारिया ईश्वर के जानिबो पारिया ईश्वर लोगोते कथा कबो पारिया ईश्वर लगा मन जानिबो पारिया मानुदु एनेगा थाकिसिले होले भी आमी खान ईश्वर लगा कथा दे पादो
Isor bra itu manuke kuishe tarke sob talaga niche rakhibi khushi kuribi ami banai dia sob logine khushi kuribi khushi thakibi holibi itu garden de tai banai dia jaga de tate itu gas laga guti tu nakhabi de kuishe Adam itu thik hunishe holibi Adam isor laga kotha itu namanigine Saitan bara hegine taike duka de Saitan bara ki koise eko nohoy itu khaile apuni isor nishina hobo koigine misa ekta koi dishe Adam bara Saitan laga kotha itu manigine itu laga guti tu khai dia isor bara koise itu khaile itu dinde amni ji hulibi muribo enega ekta warning dishe Adam bara khai dia bara pap itu pap ahi jaise Adam bi pap hoise aru itu prithibi sob pap hoise itu pap ahia bara duk suk itu prithibi de duk suk sob suru hua amikhan isor laga kotha de itu pai to first day isor bra Adam ke banadu manu ke banadu tar nishna tar logode tai ke bhal pra miligine isor ke jani bole thik para ekki logode miligine thakya itu pap nimide itu jokhom hoi jaise isor moi apni ke bana moi ke banadu tar ke janni bole isor ke janni bole tai logode ekta thaki bol nimide banai disile holebi pap para itu jokhom kuri dia itu bangai dia wa amikhan isor kotha de itu pai itu bara itia pap nimide amikhan sob duk pai ase sob manu prithibi de kun ase sob manu itu pap nimide duk pai ase pap to amikhan laga suku bon kuri dia nishna amikhan rasta harai dia nishna amikhan kiba bisari ase holebi napai kiba mon na puncha ekta ase itu bisari holebi napa itu ki nimide ase itu pap laga dagi Adam first manu du pap hwa nimide isor kotha de kwadu sob manu prithibi de sob manu pap koise kun bi tate maaf nai sob manu bi pap hoise ami khan hunie itu prithibi de ami khan jania du nijor laga pap tu nijor bukhibo lage enega koido na sob bi enega koi nijor laga pap tu nijor bukhibole lage ami khan pap idu nimide rasta harai dia idu nimide isor pra he tar laga morom bara tai banai dia manu nijor rasta bisari bole na paribo tai itu thik jani gine aru rasta ekta banai dia ase ami khan Christmas time de Christmas laga matlab tu itu ase itu bhal bara hunibi itia isor banai dia isor ke mohan ke banai dia isor ke kinaga janibo pap hwa nai gole janibole thagise holebi pap nimide ami khan itu isor apuni ke banai dia moi ke banai dia isor ke janibole na parya hoi jaise kinaga janibo aji isor ke janibo ko kine alag rasta alag dhorom bi manigine isor ke janibole try kuri ase kinega janibo ame khan bhanga manu nishna hoise pap nimide ame khan laga mon bi na punchia pap nimide enega hoise isor ke janibo kolibi isor ke janibole na parya dagi itu pap laga dagi nimide map pabok nimide ki kulibi nijor map tu na pai pap para map pabo nimide ki kulibi itu na parya na puncha ekta ase isor itu janigine tai rasta ekta banai dia ase ami khan Christmas time de jisu laga jonom itu mane na aru jisu tu kun ase itu bi khudi bole lage negi
একজন পৰা আমি এখন ঈশ্বৰকে জানিব পাৰিবলে কি নেগা ঈশ্বৰকে জানিব ইটো এক্সাম্পল একটা আমি বুজিয়াটো আমি ইটো পৰা আপোনালোকে কৈ দিবলে মন আছে আমি এখন গড়ে কোনোবা গড়েটো ইটো ডেকোৰেশ্যন মাছলি না গ্লাস লাগা বক্স তে ৰাখি কিনে পানী ঢালি কিনে তাতে মাছলি ৰাখে তো গড়ে না একুৱাৰিয়াম কৈ আৰু ইটো বেছি সুন্দৰ আছে মাছ খান না মাছলি খান বেছি সুন্দৰ আছে ডেকোৰেশ্যন নিমিতে ইটো একজন পৰা তা লাগা গড়তে একটা ডাঙৰ গ্লাস লাগা বক্সা দে মাছলি পালি থাকিছে কৈছে তা লাগা গড়তে ডেকোৰেশ্যন নিমিতে ৰাখে সদায় দিন তাই কিনে মাছলিকে খানকে খেলায় তাই বেছি সাল ইটো মাছলি খানকে পালি আছে আৰু তাই সদায় দিন তাহাংকে খেলায় হলিবি তাই কেতিয়া আহি কিনে খেলাব ইটো মাছলি খানটো ভয় লাগি কিনে পলাই যায় মালিক পৰা মাছলি খানকে মৰম কৰি কিনে খুচি পাই কিনে আৰু বাচ্চাই কিনে ৰাখিব নিমিতে তাই খেলায় হলিবি সদায় দিন ইটো মাছলি খান মালিককে ভয় লাগি কিনে পলাই 1 মহিনা 2 মহিনা খেলাই লেবি 5 মহিনা খেলাই লেবি 6 মহিনা খেলাই লেবি সদায় ভয় লাগি থাকে কিলে মাছলি খান ইটো মানুকে ভয় লাগে তাই খান ইটো মানুকে ভয় লাগে আনিমিদে তাইকে না বুজিয়া নিমিদে মালিকটো তাহাংকে মৰম লাগি কিনে খেলাই আছে তাহান ইটো না বুজিয়ে হলেবি খেলাই দিয়াটো তাহান খাই লয় না খাই কিনে পেট বৰ্তা হয় হলেবি নেক্সট দিন দে মালিক আহিব সেম তাহান আৰু একে ভয় থাকে তো ইটো মালিকটো তালা মাছলি খানকে চাই থাকি কিনে কিনেগা আমি লগা মাছলি ইটো খান কিনেগা মোকে ভয় নালাগিব পাৰিব তাই ভাবি থাকি কিনে কিবা ভাৱনা আয়াটো আমি তাহান লগা তাইখান নিচিনা মাছলি হ'ব লাগে তেতিয়া আমি মাছলি হৈ কিনে তাহান লাগে তাহান ভিতৰতে তাহান লগতে পানীতে যাইলে তাহান ইটো টাইমতে আমিকে বুজিব পাৰিব ঈশ্বৰ পৰা আমি খানকে বুজিবলে পাৰিব নিমিতে তাইকে বুজিব পাৰিব নিমিতে যীশু খ্ৰীষ্টকে পঠাইছে আমি খান নিজৰ মন পৰা ঈশ্বৰকে বিচাৰিয়া ঈশ্বৰকে জানিবলেতো নাপাৰিব কিলে পলা কোৱা নিচিনা আমি খান সব ভাঙি আছে নাপুঞ্চিয়া আছে মানুহ বেছি ভাল হলে বি নাপুঞ্চিয়া একটা আছে ঈশ্বৰকে জানিবলে নাপাৰিব কি কৰিলে বি নাপাৰিব কি ধৰম ফলো কৰিলে বি ঈশ্বৰকে জানিব নাপাৰিব ঈশ্বৰকে জানিবলে পাৰিবলে লগা ৰাস্তা একটা ঈশ্বৰ তাই নিজৰ বনাই দিছে ইটো কি আছে যীশু খ্ৰীষ্টকে পঠাইছিল আৰু ইটো যীশু খ্ৰীষ্ট কোন আছে মানুহ নিচিনা আপুনি নিচিনা গাঁও মংস বুকি কিনে মানুহ নিচিনা জন্ম হৈ কিনে আহিয়া ইটো পৰা যীশু খ্ৰীষ্টকে জানিলে ঈশ্বৰকে জানিব পাৰে খ্ৰীষ্টমাছটো ইটো আছে John 1:14 কোৱাটো ঈশ্বৰৰ পৰা আহি কিনে তাৰ লগা the word became flesh and dwelled among us কৈ ইংলিছ দে ঈশ্বৰ লগা কথা wordটো কি আছে ঈশ্বৰ লগা মেছেজ কি আছে ঈশ্বৰ কি বুজাবলৈ আছে ইটো পৰা বুজাই দিয়া কথা ইটো কৈ আছে logos wordটো the word became flesh ইটো গাঁও মংস লৈ কিনে আহি কিনে আমি খান লগা মাজতে তাই বি আহি কিনে থাকিছে কোৱাটো যীশু খ্ৰীষ্ট ঈশ্বৰে তাইকে পঠাই কিনে তাই ঈশ্বৰ আছে তাইহে আহি কিনে গাঁও মংস বুকি কিনে আপুনি মই নিচিনা আহি কিনে মোখান লগা ভিতৰতে আপুনি লগা ওচৰতে আপুনি লগা কলনীতে আহি কিনে তাই বি তাৰ লগা ঘৰ বনাই কিনে একে নেইবাৰ থকা নিচিনা ঈশ্বৰ পৰা যীশুকে পঠা যীশু জন্ম হোৱা নাই বোলে আমি খান ঈশ্বৰকে জানিবলৈ ৰাস্তাহি নাই এতিয়া যীশু নিমিতে আমি খান ঈশ্বৰকে জানিব পাৰিয়া হৈছে এইকাৰণে যীশু তাইহে কি কৈছে I am the way, the truth and the life. Amihe rasta, amihe sachai, amihe hosadu, amihe ase, amihe jiwondu ase. Jisu
কথা তাইনে কৈছে আমি পৰা নহলে কোনোবি বাবা লগতে ঈশ্বৰ লগা ৰাজ্যত আহিবলৈ নাপাৰিব যীশুৱে এইটো কৈছে কোনবি এইটো কোৱা নাই কোনবি এইটো কোৱা নাই যীশুৱে এইটো কৈছে আমিহে ৰাস্তা আচলটো আমিহে সচ্চা আমিহে ট্ৰুথটো আমিহে সঁচাটো আছে আমিহে জীৱনটো আছে তো তাই লগতে আহিলে আমি এখন ঈশ্বৰকে জানিব পাৰে আমি এখন আজি খ্ৰীষ্টিয়ান লগা ধৰ্ম লগা কথা কোৱা নহয় এইটো ধৰ্ম লগা কথা নহয় এইটো একজন লগা মানুহ লগা ঈশ্বৰ মানুহ হৈ কিনে আহি কিনে আমি এখানকে এইটো মানুহকে জানি কিনে আৰু তাৰকে আৰু যাব পাৰিব নিমিতে ৰাস্তা খুলি দিয়া ৰাস্তা বনাই দিয়া ইটো লগা কিছা আমি এখান ইটো মানি আছে আমি এখান মানুহটো একজনকে বুজিব পাৰে তো একজনকে দেখে একজন লগা দুখ সুখটো জানিব পাৰে ঈশ্বৰ যীশুকে পঠাই কিনে আমি এখানকে পঠাই দিয়াটো আমি এখানকে বাচ্চাব নিমিতে মোখানকে পঠাইছে হলে আমি এখানকে তাইকে জানিব নিমিতে আৰু তাইবি মোখানকে জানিব গাঁও মংস বুকি কিনে আহিয়া নিমিতে আমি এখান একজন তাইবি মোৰ লগা দুখ সুখ জানে আপুনি লগা দুখ সুখ জানে তাৰ আপুনি লগা মন দেখি আছে আপুনি কোন আছে তাই ভাল পৰা জানে তাইকে বিশ্বাস হলে তাইকে জানি কিনে আমি এখন ঈশ্বৰকে জানিব পাৰে আপুনি ঈশ্বৰকে বিচাৰি আছে নেকি আসল ৰাস্তাটো বিচাৰি আছে নেকি মন শান্তি পাব নিমিতে এইটো বিচাৰি আছে নেকি যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে আহিবি তাৰহে এইটো আসল জীৱনটো দিব পাৰে তাহে শান্তিটো দিব পাৰে তাহে আনন্দ জীৱনটো দিব পাৰে আমি এখন পৃথিৱীতে এইটো লাইফটো এইটো জীৱনটো ইয়াতে পৃথিৱী লগা কথাহে নহয় তো ইটো পিছতে আৰু কেতিয়াবি নমৰিবলৈ জীৱন একটা আছে ইটো জীৱন কোতে আপুনি কোতে পৰা স্পেন্ড কৰিব আপুনি স্বৰ্গতে যাব না নৰকতে যাব যীশুকে বিশ্বাস কৰা মানুহখন স্বৰ্গতে যাব যীশুকে বিশ্বাস কৰা খান ঈশ্বৰকে জানি কিনে তাৰ লগতে সদায় দিন তাৰ লগতে থাকিবলৈ আছে ইটো খ্ৰীষ্টমাছ সিজনতে আপুনি ইটো ভাৱনা কৰিবি যীশু আপুনি নিমিতে মই নিমিতে আহিছে ঈশ্বৰৰ পৰা তাইকে পঠাই কিনে আপুনি আৰু ঈশ্বৰকে আহিব নিমিতে ঈশ্বৰকে জানিবলৈ দিব নিমিতে তাৰ যীশুকে পঠাইছে দে তাইকে বিশ্বাস কৰিবি তাইকে বিশ্বাস কৰিয়া পৰা আমি খান আনন্দ জীৱনটো পায় সব মানুহ এইটো খ্ৰীষ্টমাছ সিজন ভাল পৰা থাকিবি and may God bless each of you every family and have a Merry Christmas. God bless you.
Every good thing must come to an end, and so is our cantata for this evening. We give all praises, glory, and honor to our mighty God for bringing us together to minister and to be blessed through these songs and in the hearing of the word. Secondly, our heartiest congratulations to our dear Sanctuary Choir members, the musicians, led by our worship director, Vimezo Iralu. Let's give them a big round of applause. God bless you all. After the closing prayer, a special time will be given for all those who are here, who have been blessed through the songs and in hearing the word. If you want to be prayed over, or if you are in need of a special prayer, you are invited to come around here in the front. There will be leaders around who will be willing to pray for you. Amihan program khatam higna itia partana kuri loile. Kunuba aji rati yate ganakan hunigina or isor kuta hunigina. Monde isor moram da aru jani bo monjai. Aru manulaga partana lagi asigule. Jisu masi namra apni hangane partana kuri dibo. Leaders kunba osore thakibo itu garne. Kunuba partana lagi shegule. Closing prayer piche ageda ahibi guna apni hange invite kuriase. Volunteers kanbra apni hange assist kurina ageda ahibo. Our leaders kan dikhai dibo. Let us join our hearts together in prayer. Ami partana kuri dibo. Our gracious Heavenly Father, we give you all glory and honor because you are the mighty King who loved us so much to be born for us. As we hear you from your words and as we hear from your songs, this is our prayer that you'll minister to every hearer this evening so that, Lord, we may feel your presence inviting us to your throne of grace. Minister to us afresh and draw our hearts closer to you. We thank you for this gift of music, for the gift of voice to praise you, to declare your glory. This is our prayer that, Lord, this season, you'll make this Christmas more meaningful and more real to every one of us who are here and who have been listening through media. We pray that, Lord, you will enable every one of us to encounter you in a very special way. As we close our events this evening, we give you all praises and glory. And as the voices of this music ring out to Kohima town and to other parts of our state, this is our prayer that you'll continue to minister to all the hearers, that we may know that you are the living God who loves us and who are born for us. We give you all glory and honor, and we offer this prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen.